Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. Miyakari mga parasya na gutom ya likod, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wuniya maumaskan yan umama abuta. Guanta ipikatukor ka askan yan napsuti, beratiyaya. Ustayan, inalo yung mga pananapsi ragyang kanan na ayat na ginan sututulang ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amya kay sa agawiin nagiin yan imbiti ray so mga ala ko Quraysh sa may inamyan so kapag-islamiran. Namya kaumaon so Ibn Ummi Maktum amyaw na din so kaya pag-islamian sa pupunging isaan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga betadu agaman yan. Namya kari mga para so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko katataglan yanon aaya kabaya iyan na luwagan yan kaanyan mimbitira iso mga Quraysh kaubasiran maturo sa tialikudan yan. Si ko isa akia panutulaw no Abu Ya'la amya kapuong ko Anas radhiyallahu anhu namya kaum masu Ibn Ummi Maktum masu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiin yan imbitira iso Ubay bin Khalaf na tialikudan yan so Ibn Ummi Maktum. Na piyangin suya ang skanya no Quran kumakapantagruo sa aya kabaya o Quran na mabaloy sulalangan na makalangkap kulangwa na mga tao sa daa matendua rumbu pakapanungpanga sa daa kilalaan niya na kawasa anta aka marmar udi na babay anta aka mama lokas sa manguda na palayayan din pelalangan naguturo ang kulala na matitu. Skanya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na babagan yan sa ano guna malaso kaparatiya o mga alako Quraysh kakagi betadu manusia aigira aya miyawid ko galubek na sumanga laataw na keparatiaan o mga lulubay ugaid naswalla subhanahu wa ta'ala naskanyan ipturo ko manusia. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Udi na pananadum na makanggero na guna so pananadum yan. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Nasukman so tawa dumya pa yasumyangka na ayang katuturduun. Ada apaturer ka sa dinyan kapsuti kapiratyaya. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Nasukman so tawa miyaw makanya na pupunisakay kuturuan. Askan yan na maalkang kukadnan yan na ayang kadadapain. كلا إنها تذكرة. Di mataan askan yan na pananadum. فمن شاء ذكره. Nasa tawa mabuya na tadman yan. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Si sa mga pandenga na saslaan, ipupuro asusutiin. بأيدي سفرة كرام بررة. Sa tangan ng mga malaikat, akisa sa kaw na mga pipiya. Ustayan, so katero safara, na aya katero o Ibn Abbas sa gusto mujahid, nagyutos sa mga malaikat, na Pitero Wahab bin Munabbih, agyutos sa mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Pitero o katada, asirangkon sa mga pababatiya ko Quran, na Pitero Ibn Jarir, aya untol roon na sirangkon sa mga malaikat tapsugun siran wala subhanahu wa ta'ala kung mga manusia kukipsumpayin kusugun. Agu kebegeruto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso pembetiya ko Quran na biyaksaw na mapasangon na pedu mga safara akisa sakaw na mga pipiya agyutos sa mga malaikat. قتل الإنسان ما أكفره. Kiyamur kaan sa manusia asaya na abara kafir. من أي شيء خلقه. Anto na asyay inadnan yanon supuunan yan. من نطفة خلقه فقدره. Puun sa satu kaig mani na inad niyan skanyan na dinyang kaiyan. Ustayan, piyakito kawan yang ko manusia wanda puun ko kiadnaun apuun sa satu kaiga malubay na so kiad niyang ko dunia na mimalawanda ko suguan ukadnan yan sa siyang kaiyan so suguan wala subhanahu wa ta'ala aawidan ng mga sugu. Saya naskanya na manusia ada tadmiyang ko kadnan yan na miyadnun. So Umar bin Abdulaziz ko kapapantagiro na khalifa na Peter uyang ko isa apababayo kami amantugun
Inu akong kapupulia asakan na amay kamatay ako, na ding ka maparasuba kasul ko wala ya katataguan ko bang kaya kang ko oriano telugawi sa piya kaliyun yan ang kutua pababayok sa kiararangitan yan. ثم السبيل يسره. Orian yan na solalan na libud yanon. Ustayan, Solala na libudun na giyuto so kiyaw kitiyan sa bengawang ko kinim bawata ano no inaiyan na may tubo na di makalawang ko bengawan no inaiyan. Giyuto itindugo no Ibn Abbas, pitero o mujahid, aya libudu na lala na so kiyaturo waun wala subhanahu wa ta'ala ko lala na mapia aguso lala na marata. Sa giyuto imapayaga tindag sa inidalilian so ayat ay ikatulo ko sura Al-Insan. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Orian yan na piyatay niyan na inilibungian. Orian yan na ukabaya yan na uyag niyan skanian. كلا لما يقض ما أمره. Di kadaniyang panmatunay so inisugu yanon. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Ilaya o manusia so panganan kanian. أنا صببنا الماء صبا. Amataanas kami na piyakadugay sa misubig sa katuga. ثم شققنا الأرض شقا. Gubing kagamis sulupas sa kabengkag. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. Napiyakatuwa namis kanyan sa uniina ibabasok. Agu anggur agu mangangetu ap teteb na binatang. Guzayto na gu kurma. Ustayan, So katerwa kadba ko ayat ay ka-28 agu so abba ko ayat ay ka-31 na makaplagid sa maana. Askanian sukutan na teteb na binatang akna ubab kena manusia. Sa langwa na mga ngutu teteb na binatang apanganang kanian na piyakang gulalan ni rano ng kutwa maana. Sa suaba na langwa na pagitu ko lupa akna ubab pagunga na mararang kumya na pantaguto sa pagperubinatang. Sa mananan na miyari na yaga so mga ngutu nag-iikang gunaan o manusia langon. Kaso di niya nun kekan na pekenu binatang yan aso binatang na pekan o manusia agi inyang kang gunaan sa mala. Sa sulangwan na nga ni na matatago ko dunia na palayad nini pananding ko manusia, kaanian kang gunai sama pia sama tunay niyan so simba niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so kaad na mababa na ipanananding ko kaad na mapuro. Sa suotan ng geraben sa pantag ko binatang, na so binatang na sumbaliin sa pantag sa pagpero manusia, kaan matata pagiin yang galabakan so mga suguan wala subhanahu wa ta'ala. Sa sokapir pagusbaan niyan sulim wala subhanahu wa ta'ala adin yan simbaan na isiksaon sa alungan na mauri adan yang katunay ako kabna rolimo o pupengalimu sa skanian imarata akadn kulyawaw ulupa. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Gumang asinda amarim poong, guunga asapa daguutan. متاعا لكم ولأنعامكم. Absuwitan niyo aguso mga ayam niyo. فإذا جاءت الصاخة. Na amay kamakaw masok pagkabiswa lagam. Ustayan, So katerwa asakha na ngarano to alungan na kiyama askanyan so laga mapakabiso so kasupi itian agyuto so makalawlawa masa aketukawan denu tao so kerumbaan yan. Gyuto so gawi iya pelaguyan denu tao so madasuguna si eko dunia na isenggeryanon so ginawan yan na asar kadi marasay. Na si eko alungan na maure na pelaguyan yan din ka ipenulatan yan na ginawan yan sa di masiksa. Da akaruma a ini serumataya, da a ina agu ama apembulugan sa gagaw, da a pagari, da a muriataw, da a bulayo ka apa kata tayaan. Taman sa so Isa alaihi salam sa masaanan na maptero yan, adad na pengniin na kanun sang kutwa gawi iarwar ko ginawa ko, di kurun pengniin sumarya mainim bawata ako niyan. Kinwa a ibarat so Isa kakagilong malangkap so katawiron sa kapian yan iparangay kinaiyan, ugaid na sa masawto na isenggerian din si inaiyan ko pakabened na asar kadirun matalantang. Saya na anang kumargna kam betadant,
Na sumuslim na pamako pakot sa kapaka pagamalian sang kaya dunia ko daniyang penkapatay. Sumangata walalayon niran katatadman sukapatay, nasira ni makapenang gila sang kana na masakita gawi Nasupman sumangata wakalilipatan niran ubesiram pematay, na diran din mapipikirang kana na gawi Sa sukatatadmi ko kapatay, na pekaampalad na pengusiat ko tao. يوم يفر المرء من أخيه Agawi iya pelagwian dinu tao so pagarinian. وأمه وأبيه Gusto ina iyan, agusto ama iyan. وصاحبته وبنيه Agusto karuman iyan, agusto mga wata iyan. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Saad na rako umanitawa pedkiran sa alungan uto abtada makasasendudun. وجوه يومئذ مسفرة Buad na mga paras sa alungan uto makalalangas. ضاحكة مستبشرة Ama kasisinga ama bebebaya. ووجوه يومئذ عليها غبرة Buad na mga paras sa alungan uto katatambunan sa bayanak. Ustayan. Kekilala sumanga tao sa bab ko kalanga sumanga para sa gusto ka prurun demaian. Sa sadin sama kalanga suruoso para siyan na mapalihira kumargun sama kasulku surga. Na sadin sama kay temruwa para siyan na merurun dema na matang keda kaulug ko apoy unaraka. Si ko ka ketimu mga tao na palaya siran din talandiang. Adad na bakia mga palada sekiran apalaya siran pisunudan. Sa sukubala inabis kiran ko kiatoria kiran na kesuy kiran. Akarina oto sa taruto sulawa siran ko kakukuma kiran wala subhanahu wa ta'ala sa kauntol. Agu karina uto sa sukasiksa ko tao na sudun sulawas, maana beda niyan, agu sunyawan yan, sa sopa ko saba ada para tiaya, aayabu siksaan na sunyawa, sa datar kon o taginda pen igira tuturugan sutaw, sa dadagutua para tiaya. Masa uto sumida peden subito o no malawan da ilalag ko dunia, sa sokapa kadapanas na aya mangulam bukulang wana tao asyang kairan susuguan wala subhanahu wa ta'ala ko kata taguiran ku dunia. ترهقها قترة Akakukulam buwan sa maitem. أولئك هم الكفرة الفجرة Nasiran sa mga kafir beradusa. Pangnal kusora. Gei susura apa pekita deman yan subeta dewi sa atawa buta akakukurangan so sipatian. Ugaid na mabager so paratian yan na miya kabaliru na mama a ini dekatu tutul na kalaanon so Quran ko betadian ko Islam. Guni amakaw mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa peluluba sa turwa na miuman yang ko anda nga betesian na paratiaya. Na sabab ko kasasendudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko giin yang kimbitirain ko mga ala ko Quraish aarap niya nakasabutirang ko panulon. Na miyari murang skanyang ko penegla pakai seuwi sa atawa buta na miya karimang suparasyan. Na tiurunan na wahi ayad na patuginan yan na suabasa maana miya kaibisa kiari murang. Giyong ko to mama na skanyang su Abdullah ibn Ummi Maktum alalayon sa kanya ni pembaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madinah pedu mga babay ko masa agin yan kapaki tidawa saliyo. Piyaki sabutan ng Quran na suparati ayak wala subhanahu wa ta'ala na daabanian pemiliin na manusia sabab ko asala pakatupo ubangsa udi na subuntalo kubalagu surubusan. Aya buwa kilalaan yan na puso at tulabusa maal kang wala subhanahu wa ta'ala. Ada tarang kuto ay sa atawa buta aku kurang so kapekang ganyan na guna ko kapaging dabaran dia ko kaila yung manusia. Ugaid na sawala subhanahu wa ta'ala na aya pagilay niyan na sumada dalam ko mga puso. Paday kumini kabilaga asura at tumiron sa Makkah, aaya kadakla ayat yan na 42. Tumiron ko urian o sura an-Najm.